Oke guys, jumpa lagi dengan Markiwa. Mari kita ketawa bareng. Lemana ni fasa kodamba Naruto no Gefe. Sile uila sudah ufa. Yang penting beku Gefe mau gabung. Fasa ya wasi pandu dah sebelum tahun 2012. Ena ila masyarakat berencana aku merau caleg juga. Ege wow, si mana basimpang ege wow. 5 meter kali 5 meter be. Tahu baju rosso. Naruto fuli Gefe mo. Forono, uno gawa. Forono ni wagu rakewe. Nale mi be awa koragu. Faragu me kufuli simba mi fuli fefu Gefe. Mi fuli fefu Gefe. Fuli mo Gefe ba. Boy gara-gara mi dania gagal fefu rencana. Fuli na Gefe dre. Yang bagun istoli wow. Baju rosso no fasa ga baragu ya bana. Ena ila mi dawo chale ke depan. Boy gagal da fai. Kono gawa kepo foro. Ni wagu ke nale jadi fuli Gefe. Hana do kepo. Bologo do ko na Osi do kepo, hana na Fuli kepo. Gefe mo Gefe mo fuli mo tenga fa lu fasa bo si pandu khagu be ka fa mo ka bon Gefe. Na tenga lu fasa uli fu do mo to mo ru fa ki Gefe wata deji to. Ali mo do Fa kepo. jadi do ko khuna bara. Wa de Naruto bologo do khagu. Si du lu lo sa ya bo nay bo ji ro bulu no yi na fa ya gu. To ha na bo nay. May busi de kepo, la masalah. May busi de khawatir de. Ya uga fa may autengan ya be telefusi ta. Ya ita sahabat. Ya ita si fau hadi guna na ubo jide ka fa mabulu no hide ha umani ke ade guna nya da. Boy mga iswano ita bo kepo. Ya udo fa makamatengan ya be. Mengerti de ke? Sabo. Sabo. Oy badata liwa. Ena yani bermeka difusita. Sabo. Tali oy badata tali soni bebeda. Oy de tali. Ana bo do Naruto. Alio ke? Sabo, alio ke tali ada. Ena ya tadwa si fau ita. Ana bo do Naruto fuli Gefe mo. Tinggal bebeda gebe kepo tadwa si fatali fusita. Nale roho babang lo ya bah gebe si kobre ubuto ya wa geme bedanya sila di bubuda. Mai bisa cuma ubuto ya wa geme. Tinggal soal fuli Gefe ni wa kepo. Ana bale mi fasa ya wa kodagu. Ya ko mencari kena la ila do masyarakat. Ni wagu kema fasa ya wadau. Tinggal masalah Gefe. Fasa ya wa gapara gue na la ila do masyarakat mo idraw chale. Mengerti dogo? So rencana aku tahun 2012. Sabo, alio tadi udah sabo. Naruto. Tali sabo. Mate teta ku jawa Naruto. Ini aja ngua ke wakil boleh be awak kena pada tema Gefe. Akibatnya dari risikonya na falu kada ugu ke Naruto. Dua baba kepo. Beo dele. Nya tengok aku soal fasa ya waktu dagu. Si pandugu. Sabo ai bada. Naruto. Oh ini ada kata polisi ono ke kepo. Ubaba say. Motor ada ugu fali molimo. Age feni ya ugu. Ya ugu age feni ya korupsi dagu. Korupsi. Uwe daga kata. Sabo alio. Ono ke. Bekaliru. Bayo lagi. Boto gama. Bayo lo ya na mo daw guna sa. Fuli Gefe mo Naruto. Fa jadi do ko lo limo jimi chali sa ya Gefe.